Yeah. Teamwork siyenzile pha beyishisa i-team yami. Shout out to my team Bizana. Team Bizana. Siyabulela nami lithi shout out. Shout out. Sayophuma ku number 1 bafethu. Kuqhutya kanjani indlela right. Nentwana yami pha uDJ Da. Of which liphelo. Intwana encane. DJ Da. Yenza no iyaqhubeka sine contract ye 6 months sisebenza pha eMolo featured kwi event ezobazobe benza okay 6 months yeah for 6 months Alexander ba i-event ezingayithuna ngonyanga enye maybe 3 kuyenzeka na kanjalo nento ayithandayo futhi umntwana uyambona ngokwadlalayo pha ba no uthanda ntoni yabo umbona kwangoko esemncinci like umntwana othanda isport umbona esemncinci ba alright uthanda isport lo yabo khona abantwana abancinci ufike besupporta yabo bethanda ibhola njalo mhlawumbe akhule edlala ibhola yabo so umntwana xa ngabe esenza into enjalo ufuna ungumzali umsupport yabo Yeah, Bafetu, welcome to NGC, Bafetu Next Gen Chatter, where we talk about everything and anything, Bafetu, why I mean everything and anything. Number senior as Bafetu, number senior as below Bafetu. Oh, yes, Naman of Tobele to Bazas, Iplamani, Khan, Dutepete, Bafetu there. Now, I send Gasho with confidence, but at least I know one has to die. Indota, no, I say. Say Zame, no, say Zame. Thank you, Bafetu. Niyazi ba office kwasifula la ikhaya sifula ngombulelo. Ale mama khaya yazi ba vuya ngomthandazo thina sifula ngombulelo Bafetu. Thank you for alikho iphepha. Likuthi ngani anti kabanzi nalo libhani limele ulibhani. So thank you for Bafetu for 6k followers with TikTok and counting Bafetu and counting no 6.3 ngoba 6.2 and counting Bafetu. Thank you again for your subs isinazo for YouTube 130 Bafetu milestone Bafetu 130 Bafetu siyabulela kakhulu Bafetu siyabulela akudalanga siqalile lento Bafetu akudalanga Bafetu episode 5 kwasiqhubele kufa episode 6 yeah episode 6 there was 5 now yeah Bafetu hayi umbone ngathi ni hype kanzi Bafetu yo angifuna umintroduce ukhama vinga nandaba naye namhlanje kama vinga nandaba kama vinga namhlanje hayi Bafetu angasho ngithi Bafetu history yenziwa because nakhumba previous episode esithizile besine first guest a female ever Bafetu NGC pod namhlanje Bafetu ngasho ngithi sine first ever Bafetu iseleb laseBizana Bafetu uDJ Bafetu waziwayo odlaleni abakufika ubuhambo DJ Doxy uyamazi uDJ Doxy Bafetu thank you Bafetu kasi champion ngoba qala champion ayisakwamkela budi yami sakwamkela NGC podcast basazi ukuthi ba asolis la aswafihli tuwa mkubuhlawula ikanti iredi sifuna ungene egadini silime mina ngayibuza wona nje bhuda nje eqaleni ba i-typical question like i-normal question ngathi ba what inspired you ba endaweni kanje emapondweni ezansi uvele nje ukhale ba DJ yabona mfethu mangiqale ndizazise ne uNdokuzini lo DJ wakwaNikwe ngikhulele kwaNikwe nizalelwe kwaNikwe lento yafika kimi since esikolweni yabo yok DJ so ayengiqhubeka ke ndavele ndadibana nomnye ubhuti ne wayengu DJ vele iminyaka nje yabo so wabona ke ukuba khona potential enayo yabo wanifundisa lapho benilekisha khona wanifaka futhi ke endaweni ke yabo of which kwakuyihluma ke at that time so ndaqhubeka ke senzo ke ngoku uncle like who inspired you like uba like uzethemba ngoba DJ bakho ndingathi mfethu
Abantu bona imixes ka Black Coffee yabo. Yabona mfethu yokumixa ngesandla esi1 yabo. Yabona mfethu sasishocked ina namhlanje Black Coffee awumixa ngesandla esi1. So i-process iqhuba ngesandla esi1. So yabona ngiyakhalela ukufika kwelazingile lika Black Coffee nami one day dibane no Black Coffee yabo. Angazi ngidibane naye. Ngoba nami ngendlela enibona ngayo ungafika apha ngoba uyakhohlwa. Kodwa sesisimele because izolo like nami nivenda kugeza manje ayibo. Sisibe siqala limlekise sifumane celebrate yabo Brazil. Yeah. Hayi ngode potential. Into enjalo wena mfethu yabo. Daqonda bano zikhona izinto eziyezingqube kodwa endleleni. Give up yabona into enjalo but ngaphakathi uyuzixelela bami no man funa ukuyenza le because into endiyifila ngaphakathi yabo so ngeke uzuyidedela into xa uyithanda into uyayithanda yabo sentsho ke ngoanke sentsho like nalapha kwanikwe like babe like bonke sentsho like abantu abaninzi babe isupporta lento babe nethemba ungaphumelela esiqaleni sakho yabona esiqaleni sami ndingathi ngivele ndaqala ngendlela ngizothina ngithe xa ngiqala ndavele ndaqama yabo Avela ndaqama yabo suthi locally la kusupport ngamanyamazi la ngisupporta kakhulu yabo ngathi yabona bebizana yo abantu bayasupportana bayasupportana supportive yabo sinodlala ngabo ngento ngiyixobe hayi abantu basebizana bayasupportana amamponda bambene awona buta nyana ngaphandle ngokuthini nje nami ngibona like indlela like ukuthi nangona izispaces esikuzo like similar kona zingafani bona nathi lento ithetha ukuthi nathi bese kosho ba like le port zovele ngohlobo yabo ichule i-reaction so bese ngathemba like eso like nami ndothuka because namgqibela bazazi maybe kwaba ngu2 days safumana followers ezileqa ku 1k yabo like no2 ayibo like sinyansitha abasikhula kanje yabo like anyani basupportile abantu belokali akona nyani buda siyabulela ba ubela wena DJ Ndozi sibulela nawe nje ukuba ukwazi ukufika apha space iqala into yethu singakabe nanto ikangako what's intoni yadala isipakisha like igama because vula ngathi nibaninzi toxin ngidala lapha khona because lapho nobhuti weplan yabo toxin nje igama lithini nje no igama lami lisuka ku nickname nickname igama lami Talente but my nickname Ndondo Ndokuzini okay lisuka kuNdondo okay hayi ndiyakuva nke hayi simple like benqimba wayeligama wanye like into normal obvious nalima ugama umuntu okhula bek nickname igama senzo ankela njengoba ubusithi like lento le like yakhula yavele yaqhama ngendlela otsho ngayo ne senzo like khanga ube nazo i-upside and down abo i-challenges ezithizeni yabona ke kuyinto yoku-DJ i-challenges zihlele zikhona kwa-entertainment i-challenges zikhona because ngiyani lento yenza yini social media phakathi because yadingeka yabo so uxhumana nabantu phaya yabo kulento yo-DJ nokuthini so ukuze ngathi mina for myself ukuze ube ngu-DJ alright othandekayo ebantwini iba humble yabo thobeka vele udedela igazi ube nediscipline ukuze zonke into zakho zihambe kakuhle ufune nje uhloniphe wazi nje uba uyahlonipha nje one time so that nabantu bezokuthanda yabo ngenxa yenhlonipho yakho because ngeke uthandele ungenanhlonipho aba usisiqhanga noma indoda nathi ayibo wamntu khondeka kuba so ngoba uzumthatha serious even ukuthi uyamplaga ukuzumplaga yabo uyamazi hayi ngeke yenye into nelocal lo belingamfuni
Yeah. Because wegqwethe kuthiwa ana yo ubhundokuzini DJ into engekhoyo yabo. Unenkani futhi. Unenkani futhi. Enye into lokho veke ukuthi udumo kweba yabo. Into kanjani. Uthi ani inkukhu zethu ziphelile ngondokuzini yabo. So Yeah. into ezinjalo. Hayi yona bhola nyana uvakele nyana abantu uvakele nyana futhi. Wathathe iqinile olwile rasa la. Yeah rasa hayi siyabulela kodwa nawo sibulela Yeah, ukuba. bona like njengoba abantu beshilo vele bengakhali kuba isiloko ngalesi lokuhlasela ngamibuzo lengaqala. Sifuna like discuss something nje like asifuna kahle kahle kube yabo. Asikho ngawo. Singayo Singawo kona but Yeah, sinade sokuhlohle iquestions ezingapha Ah koqobo. no, nganihlohla iquestions. Okay, mina bhuta nje ngikhala ukwazi kuba Xa ufuna ukundazi. Sentsho mina ndiyabuza sentsho like ezibawubuza ukuthi ukhule uDJ ehluma like yeyiphi ifirst gig eyakwenza wa proud ukuba Ushayile. like ayingishayile lana akuna ngone uDJ ngokwenene. uyaziva futhi naba. Iyagezisa usayiqala. Hit. Yo bafethu. Maybe nabazali babe proud. Hayi like No. number kuphela. No, bafethu yabona into endingayisho ngeke ndazama ukuba sothi event organizer ne. Yeah. 2022 abesiphuma ku lockdown. Yeah. 2021. 2021 yeah. 2021. Kupheleni ngo2021 yeah. I first birthday celebration yami yabo. Nandibize u Sive Lutseke plan Siviwe Lutseke yeah ndandibize ndangixhunyaniswe nguye noLwando Mthwa yabo. Yeah Oh Lwando umthendo yabo uthi ikonto event ne. Yavela yathi boom yabo. Like your first ever event yakho. First ever event. like sentsho yagcwala ngolona Yeah, indlela ukade ungathembanga uba kunganjalo. Yagcwala in such a way that uba kungaze kuphele utywala ngo3 into engakaze yenzeke yabo. Oh. Ngendlela kwakugcwele ngayo. So I'm sure yabona, proud now. Yeah. How proud. Ikhona italent. Was yakhala ikone potential. Bakhona abantu yabo, bakhona abantu abandithanda eBizana yabo. Mompondo ukuthi madoda. Yabo. Yo hayi ayibhuta yayo. Senso yeah. I-event yokuqala kwakuyimayibuye. Yabhukwa kwimayibuye. I think yayingeyokugqibela. Yeah, yayingeyokugqibela. Yayibange 25. Yabhukwa kumayibuye just because nda recognize upha ehlunga ne. Hey, shout out. So yo event eyo ndabona ba all right. Kwakhona uBabes Odumo no Mampintsha. Abantu abasezikudleni. Yo. Sakhumbula bakongubani futhi no nalentwana leyincane uthonga uthongibani uJunior lo. Asilahlekanga yile. Rita. No yisho ke umngane wakhe lo. Rita. Lo Rita. Baby face umntana. Wayekade ewine Lentwana lo obhuti yamncane. DJ DJ Archie. Yeah, that time kwakukhona no Arch Junior. Yeah. Wayesemncinci. Yeah. So yimhebo omkhulu. Asijula uhamba as-way. Uba khona uyamkhumbula umthitho kwangekho uyamkhumbula like kona lo yakwina SA Got Talent. Sentsho time uyantwana iwasebenza time uyantwana isencane kangaka vayifaka eBDJeni because it's almost bonke abantu abakhela time khona nedota ngathi khona ujonga nakwindawo nje kwistudio zapha zithombo kanjani zikwi-level set nje injani full set khona noma uyabiza equipment surely kudala into edila ngombani phakathi isikhathi esininzi iyakhosa eyantwana iyaproducer inengoma zayo like khona umuntu ecala lo lakhe uDJ Asijuna ngona lazo lokwenza no lokho kuthiwa ngibani
uRita ukhipha kuye uyaproducera nayo ukhipha kulantwana noba intoni nje ngaphandle nje edala thina singakwazi ukwenza lento wena mkhulwana waKhamavinga abantu abethu singakwazi ukwenza lento eyenziwa ngulitime la asjunior sibasheli kwanye sibakhulise athandi abanye abazali abanathemba ngento enoku DJ phakathi abazali abaninzi bakholela ukuthini into ephumelesayo kwemfundo esikolweni ikuyimfundo hayi basi recommend imfundo asirecommend imfundo ibalekile but kaloku like umntwana msupport kuyinto oyithandayo because ngamphumelelisa nento ayithandayo futhi umntwana uyambona ngokwadlalayo phaba lo uthanda ntoni yabo umbona kwangoko esemncinci like umntwana othanda isport umbona esemncinci ba alright uthanda isport lo yabo khona abantwana abancinci ufike besupporta yabo bethanda ibhola ya njalo mhlawumbe akhule edlala ibhola yabo so umntwana xa ngabe esenza into enjalo ufuna ungumzali umsupport njengalentwana kaLindo okuthiwa nguValdo yabo iyantwana ithanda ibhola batatayo wenzani uyacula but wayisupport because nanko inswempu yantwana inswempu idlala egaqeni inswempu hayi kona nyana enxa thina vekuthiwe hayi uzoba ngudokotela like uyakuchuzela into umzali okanye owake kwacinga ukuba yiyo wangaphumeleli uyifaka emntwaneni the pressure banayo mfethu pressurize kuna la vaccine ngathi uzovele kuna la vaccine ibe la ngoku of which ayizuvele ifana banemali bawuvele uvuke kuboom ngelotho sesona shema ayiba kwanye ndithi ngona nizama ubathathele kwanye ilentsokolo sikuedala uvele ubona ba umzali ukhalela ukubona umuntu uphumelele kodwa engabe bona into kwanye ugqirha imoto abaziqhubayo ntontoni but unyanisile but because umzali akathanda ukubona umuntu wakhe engenanto umzali ufuna umntana wakhe ephumelele wonke umzali ushoya yayo uba ubona umuntu wakhe because umzali ngaphandle ukuba personal nje yabo itime belifile etsukwini lithi lemali ngizba wenza ngani pha lifike likala ngeziwe wathi likonda belikele lithi livele ngene la ngekurekordwa lizothi 20 yazi ukuhlala lihle lapha emini alazi bani yaphusha la yonke ila ingxaki utata mdala ingxa utata akayazi into technology phakathi kakhulu isikhathi esininzi uzibukelela ama TV yazenzeni but into ekanje ku social media ayikho umuntu ku social media that's why engayazi ba siqhubha into kanjani akufuna ngaphandle ukuphepha nje mkhulu akufuna sibe serious kakhulu khona enye tweet engiyayibona ithi noba ubuqaphela ngaphandle ukuthini nje uqaphele ko Capitec ko Absa ko FNB bonke abantu abaqashwa pha abantu abantswemu like nje bonke usungazi ba abasisi bahle kangaka noba xa uye ku-interview uvele i-CV noba ufake ifoto because nyani unqabile uright na like abantu bazokuthanda na yabo but nabantu ababiya lo bafethu bayahlala bawufuna Capitec bawafuna wena umsebenza lina hayibo siyafuna sonke ispan so thi because indlela esidalwe ngayo le ngenithi ayibone plus sector liyabiza kalulu plus sector ngene afford indlela abaqashwa ngayo mose hayi baqashwa ngendlela plazini ngathi bafike bakhethe ungene nako Shoprite ngazi bafike bahluza ngikho kodwa lamajita akhona ubona ba hayi le ndoda nayo iqondile ngaphandle kokuxoka umjidi yakwazi kuba umjidi obukeka nowabukeki yenziwa kaloku nayo ipressure kaloku iyabenza i-colleagues zabo yabona ba nosakabahle plus wabona baqonde so kumele aqonde bengudlipi ngudlipi isiqondo siyadingeka emjidini uzowenza kanjani futhi icaci ibonakala indaba yakho plus yanyani because kona i-competition xa libona pha bekhona into babiza ukuba yi-poll yabo kuvotiwe pha bathi ngu-Capitec number 1 but uCapitec hayi babuvalile ukabona iservice yabo nje bona iservice yakhe kuthiwa liqashayo lebithini nona ngoba yiyo lelo appoint abantu bayi lo alright suthi yena iCV yakhe ifoto yabo not ifoto yeID asifuni iID yeID izokwenza ngathi sifuna uqondile akho vivi iPhone ngeIPhone akho vivi
sizopota emofisini zizothathwa nguba not basa ijazi emofisini itswempu ngendlela bata lokhu ngendlela la kawavika wena plus speaking of IDs ndikhumla like mina ndabuseka mina wena iID layenza earlier zenzo ejango yenza ngo2016 ID so mama uyazama oledi kwasiwave oledi bayibonyana amakwenzi ID eHome Affairs ziyachinja ID kwenziwa eziseziko kusizwe so go hayi ndavukanya wondaya nyani phambi yamona mezunyana phambi ngakagcwala kanti igcwala la Home Affairs ku empty developer ndafika ndakhethwa u40 kayi4 ke phambi ku empty aku40 nje umnyiwa yabhuda u40 ubese ukhetha andazi namkhulu wami bakwenza kanjani lakhetha yona pick ibhedala nazo zonke ku ID ipick example ezi4 kodwa lakhetha nteyo nomthanda lazo wayize ngacada wavuma nje wayinika le ndikhethayo hayi kalo ikhethwe nguwe asihlangene thina uhlangana ngaphela cause nyani kwakuzoba ngathi kanye uyamjaja mayithi iyabheda le ubuyithandile hayi apho ndlela khona zama ukuthi ukhona namuntu omanziyo ene pick entswempu eID abona banjani awukhona mngani igrand ifike iID egrand khona omnye umntwana ekuthiwa ngiyolula bheka abo iID yakhe inhle ngathi nguye straight nandiqala hayi yazikona nyani hayi kama thengathethi nyani khona iID ezinhle hayi into lamakaze ngibone hayi ungasho kanjani ukwazi uyibona ipick nje egrand ubona eba nawe le hayi sininzi izinto ongekaziboni yabo ulunami enye into kaloku kuthiwa ufunda uDiyehova uthi wengene ethuneni plus sithenga amathuna khona yini plus andazi welcome of ngathi into esiziplanile mina nawe ulo uthetha ngeway oko enizibonleya kuthiwa yabo ifuneral parlor into anifuna ukubiza amagama ifuneral parlor like eziphala zikhona kanje vele ushawumbuso lo funeral parlor yakwambuso yakwambuso kuthiwa pha endlela abantu abayidla ngayo imali esisimanga yabo abantu bafike beyithetha besithi khuleka ubhatala ipolicy khona ipolicy ezingafaniyo pha ubhatala ipolicy ethizile so bathi xa kuswelekile mos bathi 80% weza funeral parlor abayenze into bayenzayo ngoku like umzelo bokuthembisela usayina pha yantu ba uzobhatala within 24 hours you've be covered ntonto kuthiwa nje abayenzi konke isekho ne-insurance ezikhona ezizemoto yabo imoto xa nje insurance kwale ne-insurance phakathi ifuneral parlor yemoto eyomzi xa uchile yebhek kuthiwa uqala investigate oqala ifana nemoto kaloku abona imoto yakho mashayisi okanye umuntu engafuna ukulungisa imoto yakho bona bazokulungisela bathi yebo thathe wamuntu wabulala imoto bothatha babheka ba awenzanga amabomu na awushisanga amabomu nomzini ukuze uqoleke bazobona njani ngalo oba 24 hours bazoyenza in 24 hours yonke senso like njengoba nemkhulu benza vice versa njengathi bekuthini sithi ba hayi uzolentoka so cover lento yakho if une accident within 24 hours sizocover xa seyenzile accident abayenzi onto kuphela inyanga ba-investigate kukhona enye into futhi ekuthiwa zi-terms and conditions uthi xa usayina i-contract zifike zibhalwe kancane so that ube nomkhingo yabo ungazifuni yabona izinto ezibalulekile ngenzeka kuba kwi-terms and conditions kufike kuthiwe aba unento ekanje so uzoclaim sizoqala si-investigate ngabe uyavuma na ufike usign okanye umakhe ufike ingaka yabo ufike umakhe ufike ingaka yabo uqonda nxa komkhingo lo sign up okunye nokunye abanye plasini engayamehlo ufundo contract plasini yame inqile incwadi hayi into abelungu hayi plasini thelise nabo vele so into zama contract bafethu nje umuntu uqozo usazi ba khona into zoyisana I think because indaba amaqwetha akukho because most of the time kuthiwa iseqwethini link-analyzele so kwasinamagqwetha ngonyamezela ufunde lo contract ulufunda ubheke uba akho nto izohamba yabo ikubethe because baninzi abantu abasebenza kumisebenzi ababhayindwe ngama-contract esakhulu ku-music industry abantu umuntu ovela asayini nje akazi noba usayinayo ufike kubethe ekugqibeleni ke ngoku sekufuneka uba ifumana ii-royalties zakho yabo because i-terms and conditions ikhange uzifunde aloku uve wageza lokuba hayibo khona wekwesibalibala qala uyazi into ozoyenza ungavele
phaphathe kanje Phaphathe koXhosa uvele nje uyoxhoma ku social media. yeah xa ubona ngathi ingoma yakho ngathi iyakopa vusa indlebe yabo uvusa ingqondo because bazokufuna ngapha nangapha. Manje Let's work together. Nanje umaphorisa abantu abaninzi kuthiwa uyaba uyezabo uyanto endlini yakhe yabo ababizi artists ezininzi esizaziyo sazi trend athi fit DJ Pori athi ihambe le uthi mazandazi bubizi khona ndazi yeah trend xa use studio sakhe konke yabo ivole yeah ingaba njalo cause i-masters must nalo igama lifuna masters senzo i-masters ziwezi kanjani mkhulu But you don't know. awusebenzise equipment yami iwe kanjalo yeah studio sam everything when ufikile studio sam that means yonke into nengoma ithathe endlini nayo. nengoma ufike nengoma yakho andithi into yokusela uyithathe kum everything yabo kaloku bayatshaja abantu bafesa selaphi yo hayi ke zakhala le but nawe ngiyasithethe cause asazi bakwenzekani pha sithatha uvakishile sithazi alekho kale experience yona wona senzo experience ngokuhamba kwexesha yeah sounds hayi kuba nethemba yakhe yabona abebhizana amampondo aphiwe fit hayo yabona singamane singayithethi yonto yabona apha ebhizana sine producers yabo sine artists ezininzi dancers nabo AP sine artists ezininzi yabo ezingavelanga ezintswempu yava ezintswempu engisakhalelayo namba ngidibane nazo kwasawe nazo phansi yabona sibe ne studio session esalapha eBizana yabo ne artists zalapha eBizana so that kuzoba khona something ehambayo ke ndive yabona like ingoma eziproduced ngo-LT yabo yabona LT hey fanquka man wawa produce ingoma sasikwi competition le eWild Coast so phethe laptop yami masino FL yabo so nje bafethu nansi laptop yabo si set up playlist yethu so computer ngayo pha ku competition pha emall so siyiqhibe playlist yethu yabo ingene FL lensizwa le hayibo lokuzini kanti no FL la yethi ngokanyo hayi ingene ngithende yabona uFL wami kune project ezingakanani engazazi ndafika ndazidlala hayibo lo mjinto lo siyashaya strong and amfethi ngola wala sinalo nelokishi apha kwamakhelwane bantu futhi omnye kube nguVico ngiyandava ingoma zika Vico yabona uVico iyacula la out le yabo iyacula out ine potential ba ngacula no Sykes no Youngster ngixele sengive yabona ingoma zabo nendive ba yabona basayile cha ukuthi bancedwa nguduma nje kuphela dingi platform ba into zabo zivibe senze impela nawe ngiphanda ukubetha nje ngikhawazi ba intoni lesibambile ngifela ngathi sibambekile la emampondweni like nje kucala naloko indawo esikuyo kanye because ngendithi abantu abasupport shame basupporta qha indawo esikuyo manje because akuphushe ngani shame akuphushe kwabo futhi xa ngahlangana manje ngani sibumbane bunjwa sibe kunye sibe kodwa sibe mntumbi yabo then sizokwazi ukuba siyinqobe into ye-entertainment kwicala le-entertainment siphiwe apha eBizana kakhulu siphiwe yabona talent kakhulu yabona for the fact ba ya mkhulu ya plus in front is very party competition ifuna oversee avoid before sithina ngakwasekuqaleni nje so ya sikulaya so kuthiwa ujoinile Kings and Queens on deck futhi siyabulela ba uphumelele ba so sifuna usiqalele ngeexperience ba like bekunjani nje what have you experienced on your journey yabona fethu bekutough ba lento bekuthiwa i-competition ngeleyo bekufuneka lento kuthiwa i-teamwork
Teamwork siyenzile pha beyishisa i-team yami. Shout out to my team Bizana. Team Bizana. Siyabulela nami ndithi shout out. Shout out. Sayophuma ku number 1 bafethu. Kuqhutya kanjani indlela right. Lentwana yami pha uDJ Da. Of which liphelo. Intwana encane. DJ Da. Yenza i-wonders. Yenza wonders. Keep making flames. Ama flames kuphela. Yeah. And beno Eltido yo. Andimqhelile ku Eltido. Andimqhelile. Akekho kwi platforms nyana. Yeah, lo kaloku angiproduce ayi. Andimqhelile Eltido. Tsempo kakhulu yantwana too much ine potential. Beno NDG our queen. Yabona ke. Kwena inkazana yeba NDG endigele kahle kahle. Competition ibifuna ube igroup negroup benayo i-female DJ bekunyanzeleka it's a must njengoba ibizwa by kings queen and queen. Okay. Yeah. So shout out to NDG. Hayi man usidlalela umntwana. Yenze kakhulu. Wasikhuphukisa. For sure naye nobu proud kwalapha khona naye. Proud kwangakho ile nokuthethwa kahle kangaye kanje. Sibeno ngibana nimlebela DJ Mavux our striker. Striker. Yabona ke xa uthetha ngestrike uyazi ba uyovala kowanto. Yeah. Wenza nje clean job uyoyivala nje set asuke heist yena nganswimpo ngani heist clean job get away clean job uyazazi ba wenzani ngaloko yena abo akatatazeli. Shout out to my team asebenzile amajita and bebezimisele ngayo yonke indlela yabo. Yeah. Bebezibona nakuba baku competition nangona besimane sifumana challenges zokuba mhlambe omnye asebenza xa bathatha so practice yabo abanye bafunda yabona ke sinabantu abafundayo abango DJ yabo then into abanye basemsebenzini yabo. So I think wena u DJ Da babe mane phazamiseka kwizifundo zakhe because competition ibilana nansi ne exam ilapha bathi kwazile uqualify wanibeka kwelizinga nibe kulo yo ngesoyo kweyoba ebe concentrated kawenza kakhulu. No yabona eqaleni bengiyamthembi yabo. Hey yabona theso dlala ndasho ndathi hayi wedini ndikhethe kaloku kwi-auditions ndibona ba potential so one surprise futhi nje kakhulu and ke ngoku looking forward by sebenze kakhulu ifumana bookings because no igama selibekile pha kwelento usedumile nje endlela eziphansi kwayi lento abefike kwelazinga kulo. Yes. So mkhulu nje manwile pha nisazuqhubeka like iphelile pha kuyoba kuthiwa kuyowina indawo what no iyaqhubeka sine contract ye 6 months sisebenza pha eMolo featured kwi-event ezobazobe benza okay 6 months yeah for 6 months. Alexander ba i-event ezingayithuna ngonyanga enye maybe 3 kuyenzeka nakanjalo kune Saturdays nje ezenziwayo pha Sundays are full of us. Hayo bafethu awuvayele mkhulu. Sesomne iphani ngalo yazi noba most yabantu because ngena bona ku possible kwathi unifakele kuyona izolo i-prize money. So ni shareile ngo iyashare half noma yes wonke umuntu ufuneka ashare khole wayiba kahle njengoba buye yeah njengoba bekuthiwa team Bizana yabo kuye wathiwa team Bizana khange kushiwo bandokuzini no kashiyo bandokuzini it's just that ubundokuzini is a leader nje qha ku ule team captain ngafika captain my captain bekuyi class bekuthiwa i class rep yeah into ezinjalo yeah kuyavakala mkhulu kuzingani futhi
ayinami ngiyayibeka ukuthi njengoba nathi bafana abancane yabo yas-encourage yabo ba hey ufuna DJ baba like yas-encourage ba like singawalahla amaphupho njengoba bese siba wayiqala into yakhe esesikolweni yabo wanethemba ngayo so nathi singathi kufana nalena niqalile le podcast yabo abantu abaninzi abantu azigama but bandazele na podcast yabo okay ayibo wanguwe lo mjida siqhele ukumbona into kanti nakanti yabo Mhlokolozi asefule asibulele noMhlokolozi sala tu Mhlokolozi izinto ezinjalo uyavukala mkhulu asiyabulela mfethu ba aniyakhona i-special shout out ezingenye ukhana ukuzongeza kubantu support asiyabulele mfowethu siyabulele mfowethu siyabulele banintsi abantu befike pha engababala inqwaba ngingasho so now bayazazi ndifike ndababamba isandla time simbulele sikwi competition so shout out to Ibizana yonke yabo Ibizana yonke from the start ngiqala ukudjaya up to today njena so isupport yenu Ibizana yo hayi too much yenza kakhulu hayi siyabulela nathi mkhulu bakwazi ukuphula apha like lo mensisho like beningathembanga most yabantu like basho umuntu uthetha nomuntu like banisana nithetha nabo hayi uzofika umuntu to akezikwayena senzibulela ukuthi nje ankela uze apha nje usedlula usayesibani usazokhala usabujula ngapha phela usabujula yabo so so if umfethu ubule nawe izinkampani ubukele wadi wafika lapho siyabulela bawo hayibo brasi pizza sipazamisha siyavela konzeni so siyabulela bafethu bawuthwini wadi walapha ku-NGC podcast bafethu siyabulela ngesupport nisinayo nezamampono siyabulela of everyone fla ngathi ngole podcast i-reach kuzonke nje kuninzi apho ufikile khona siyabulela umuntu oyibukelayo siyabulela for follower siyabulela for i-subs siyabulela nje ngawo konke bafethu siyabulela kade ungasa ngosibonga bafethu thank you singayibeka ukuthi sibulela wonke umuntu osipaselayo lo abukeleyo apha enkosi my cameraman ositundisana yes mawunalo ngombona sebethi bengekho emsebenzini namhlanje zomsusi so guys ningandifollow ku DJ Ndogzin on Facebook it's Ndogzin Dlokovana TikTok DJ Ndogzin Instagram DJ Ndogzin nisivele bafethu accosting basisho ukuthi nibona sifollow up singayibeka ukuthi ngu DJ one potential yabo yathi alo guys lo muntu singalibali ba uwinile ne so into eshoba une potential masibhuke 50k so masibhuke singalibali ukubhuka iyo yonke lelo sifollowayo siyabulela bafethu masibhuke ibooking zifumana kule number ne 075 443 9171 Ula siyibhale phansi thank you bafethu thank you for watching thank you seyiqalile bafethu asibukwa kethina kodwa siyabulela